Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamaganye ubusahuzi bumaze iminsi ahantu hatandukanye n'iterwa ry'amaduka y'abanyamahanga mu mpande zose za Johannesburg na Pretoria. Yavuze ko urwo rugomo rutemewe na gato. Muri Mali, umwana w'umukobwa w'imyaka 4 yakuwe mu bisigazwa by'inzu i Bamako ari muzima. Byari ibyishimo ku bakora ibikorwa by'ubutabazi, kugeza ubu bari bamaze gukuramo imirambo 15. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Heiko Maas yavugiye i Khartoum ko igihugu cye gikomeje gushakisha uburyo cyakongera kwinjiza Sudani mu bukungu mpuzamahanga no kwikura mu kato kuva abasirikare bakuye ku buyobozi Omar al-Bashir mu kwezi kwa 4. Muri Afrika y'Epfo kandi abanyeshuri bigaragambije bamagana urugomo rushingiye ku gitsina hanze y'inzu iberamo inama y'ubukungu ku isi i Cape Town. Naho muri Lesotho, imyaka 2 nyuma y'uko marijuana yemewe n'amategeko mu gihugu hose, ubukungu ntibwari bwiyongera nk'uko byari byitezwe hafatwa izo ngamba.